Ассалому алейкум тамошобинони иззатманд. барномаи иттилоотии криминалии ахбори вазорати корҳои дохилӣ таи чанд лаҳза шуморо бо вазъи ҷинояту ҷинояткорӣ ва дигар ҳуқуқвайронкуниҳо шинос менамояд. Бо шумо дар студия Рухсор Таваллузода. дар заминаи рашк ё хусумати шахсӣ содир намудани кирдорҳои ба ҷомеа хафнок дар таҷрибаи тафтишоти падидаи нав набошад ҳам иҷрои чунин амалҳои бемаърифатона ки нороҳатӣ ба миён меорад дар баробари милитсия аҳли ҷомеаро ба ташвишҳои ғайриинтизор дучор хоҳад сохт. мақомоти милитсия дар ноҳияи Рашт ҳамин гуна кирдори ба ҷомеа хафноки шаҳрванд Ҳикматов Кобулӣ соли таваллудаш 1994 истиқоматкунандаи ноҳияро ошкор намуданд. парокандашавии оилаҳо на аз вазъи иҷтимоию иқтисод аст, балки озори рӯҳӣ, шиканҷаи ҷисмонӣ ва бадтар аз ин эҳсоси зишт, рашк омили асосии пошхӯрии хонаводаҳо гашта истодааст. далелҳо низ ҳастанд, ки рашки ҳамсарӣ баъзан сабабу омили суиқасд ба худкушӣ ё худкушии бахусус бонувон гардида ба фоҷиа хотима ёфтааст. дар бештари маврид аз надоштани маърифати ҳуқуқӣ ё дигар донишҳои ҷамъият шаҳрвандон худ мушкилоти оила, муноқишаҳоро ҳал карданӣ мешаванд ва ё чунин рафтори низобарангезро аз мақомотҳои чун милитсия, суд ва бахшҳои кор бо оила пинҳон мекунанд. дар деҳаи ниговаи ҷамоати деҳоти қалъаи сурхи ноҳияи Рашт кормандони шӯъбаи кофткои ҷиноятии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар минтақа ва ноҳияи Рашт ҷинояти суиқасд ба одамкуширо ошкор карданд. Парвина Мирзораҳимова 28 сол дошта, модари ду фарзанди ноболиғ аст. бадгумонӣ ва рашки пайвастаи шавҳараш Ҳикматов Кобулӣ соли таваллудаш 1994 оқибат ба ҷинояти вазнин табдил шуд. бо дастрасии хабари оперативӣ санаи 2 декабри соли равон кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар минтақа ва ноҳияи Рашт фавран ба макони ҷиноят манзили зисти гумонбаршуда Кобулӣ Ҳикматов ҳозир шуда барои наҷот додани ҷабрдида аз марг ӯро ба беморхонаи марказии ноҳияи Рашт дастрас намуданд. гумонбар низ дастгир карда шуда кирдори ҷиноятии худро чунин шарҳ дод. گفت بزنم من کارگی نیستم بزنم بکشم خیلی گفت وقتی دستی من لایجا بود دستم خیلی درست کرد من خیلی گردنش قبیدگی دیدم او بایدش گردنی من قبیدگی هم خیلی ایستادگی بدیم هر قفوناکی رفت دستی من قبیدم خیلی دمیجش زد افتاد وقتی افتاد در بار کوپچه ها هم افتاد همین هر موجی که بیست یه سخ یه حدیثت تزشید که هیچی نفهمیدیم همین خیلی هر مو در بوله همو کارشدم تا افتادیم خیلی гумони беасос ва рашки муҳаббатсӯз модари ду фарзанди ноболиғро ки вазъи саломатиаш ташвишовар буда зери дастгоҳи нафасдиҳии сунъӣ қарор дорад, инчунин падари хонавода гумонбар Кобулӣ Ҳикматов барои содир кардани ҷинояти дар моддаи 32 қисми 4 суиқасд ба одамкушӣ ва 104 қисми 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон одамкушӣ дастгир шуда солҳо паси панҷараи маҳбас хоҳад буд. истифодаи ғайримақсадноки моддаҳои психотропӣ ба солимии насли наврас таъсири зишт дошта, оқибат онҳоро ба бемории мушкилдавоӣ нашъамандӣ гирифтор мекунад. кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе як гурӯҳи ҷиноятиро ошкор ва дастгир намуданд, ки ба паҳну фурӯши маводҳои психотропӣ дар байни ҷавонон ва дорухонаҳо бе иҷозатномаи махсус машғул буданд. гузориши ҳамкорамон Сироҷдин Шакурӣ дар ин хусус. гарчанде аз таъсири манфии оқибатҳои марговари воситаҳои нашадор ва маводҳои психотропию сахттаъсир ҳамагон ба хубӣ огаҳ бошанд ҳам, вале гурӯҳҳои ҷиноятӣ бо мақсади ба даст овардани маблағ ва заифу дардманд сохтани ҷавонон навъҳои гуногуни ин маводи заҳрогинро ба фурӯш мегузоранд. таҳлилҳои мақомоти милитсия нишон дод, ки вақтҳои охир баъзе аз ҷавонон бо мақсади яклаҳзаина дилхушӣ бо ҳар роҳу васила дорвориҳои сахттаъсирро ки барои баъзе аз бемориҳо дар ҳолатҳои махсус пешбинӣ гардиданд ғайриқонунӣ дастрас намуда ба истеъмоли он машғуланд. дар ин замина кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе бо мақсади ошкор ва боздошти паҳнкунандагони ин маводи заҳрогин як қатор чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯиро амалӣ намуданд. дар натиҷа 2 нафар паҳнкунандагони дорвориҳои сахттаъсиру заҳрнок дастгир карда шуда аз онҳо миқдори махсусан зиёди ин қабил маводҳо мусодира карда шуданд. зимни коркардҳои оперативӣ нахуст ҳангоми ба фурӯш баровардани дорвориҳои сахттаъсир шаҳрванд Боқив Убайдулло Муҳаммадҷонович санаи таваллудаш 14 июли 1989 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе деҳаи Деҳқонобод
дастгир карда шуд. дар натиҷаи санҷиш муайян гардид ки номбурда дар ҷамъияти дорои маслиҳаташ маҳдуди мададфарм ба ҳайси молрасон фаъолият намуда ба дорухонаҳо маводҳои тиббӣ ва дорворӣ дастрас мекардааст. гумонбаршаванда боқиф убайдулло аз ин имконият сӯистифода намуда дорвориҳои сахттаъсири дастрасиашон маҳдуд аз қабили медакс ва травмадолро ки дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 26 августи соли 2022 фурӯши озоди он манъ карда шуда ба гурӯҳи моддаҳои сахттаъсир ва заҳрнок шомил карда шуданд, бархилофи қонунгузорӣ амал намуда ин маводҳоро аз ҷамъияти дорои маслиҳаташ маҳдуди дӯсти фарм дастрас намуда дар манзили зисташ ғайриқонунӣ нигоҳ дошта ба шахсони алоҳида бо нархҳои гуногун ба фурӯш гузоштааст. 8 сол шуд ки дар аптека кор мекунам, фармасевт шуда, вақтҳои охир 6 моҳ мешавад тақрибан ҳамаи дорора ғайриқонунӣ бе рецепту доктор фурӯшда буровардагим. ай аптека берун одамода фурӯхтам. мисол Midax, Tramadol, Somnol, Sonlife ҳамёра барои фоида биёрам гуфта худамда ҳамёра қиматтар фурӯхтам. мисол нархи давлатиш мисол 56 сум боша 100 сум 120 сум нархи додам одамода. инчунин дар идомаи коркардҳои оперативӣ ҳамаслаки номбурда Шарванд Қодиров Абдусаттор Убайдуллоевич санаи таваллудаш 1 январи 1980 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе кӯчаи Фазлиддин Муҳаммадиев дастгир карда шуд. зимни санҷиш муайян гардид ки гумонбаршаванда Қодиров Абдусаттор аз номбурда 400 адад дорвори медаксро бо арзиши 26 000 сомонӣ дастрас карда мехост аз фурӯшу паҳнсозии он манфиат ба даст оварад. аммо зимни коркардҳои оперативӣ аз ҷониби кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе дастгир карда шуд. дар натиҷаи аз назаргузаронии автомошинаи номбурда воситаи нақлиёти тамғаи Lexus рақами қайди давлатиаш 1573 400 дона дорвори медакс дарёфту мусодира карда шуданд. ман аз боқи убайдулло ба миқдори 400 дона медакс ва маблағи ҳар як донаш 26 сомонӣ ки ҳамагӣ ҷамъ 26 000 сомонро ташкил медод ба мақсади бурда ягон сум болои монда ба фоидаи худам фурӯхтанӣ будам ки ба дасти кормандони мақомот дархӯрдем. қобили зикр аст ки дар маҷмӯъ аз ин гурӯҳи ҷиноятӣ 639 адад дорвори медакс, 1583 дона травмадол, 6300 дона мапарол, 810 дона сомнол, 1589 дона сомлайф, 7000 дона финлепсин ва 30 дона циклодол дарёфту мусодира карда шуданд. мувофиқи ташхис ҳамаи маводҳои мусодирашуда моддаҳои сахттаъсиру заҳрнок ба шумор рафта фурӯши озоди он ва бе тавсияву дорухати табиб манъ карда шуданд. аммо дастгиршудагон хилофи талаботи қонунгузорӣ амал намуда танҳо бо мақсади фоидаи муфт ба даст овардан ин дорвориҳои сахттаъсирро ба ҷавонони сармаст ба фурӯш гузоштанд ки оқибат дар назди қонун ҷавоб хоҳанд гуфт. вобаста ба ҳолати мазкур айни замон нисбати гумонбаршавандагон Боқиф Умед ва Қодиров Абдусаттор тибқи талаботи моддаи 206 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон барои муомилати ғайриқонунӣ моддаҳои сахттаъсир парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда онҳо дар ҳабси пешакӣ қарор доранд. милисияи ноҳияи Хӯросон амали ноҷавонмардонаи 3 нафар ҷавонро ошкор намуданд. боздоштгардагон 1 нафар занро аз ҳудуди ноҳияи Хӯросон ба автомошинашон савор карда бо ваъдаи он ки ӯро ба шаҳри Душанбе мерасонанд дар роҳ ошкоро бо таҳдиду зӯровари телефони мобилиашро ба даст оварданд. оиди ин ҷинояти ғоратгарӣ Офуқи Қодириён гузориш таҳия кардааст. имрӯзҳо рафторҳои ғайриинсонии бархе аз ҷавонон ки дидаву дониста даст ба ҷиноят мезананду ҳаёти худу атрofиёнро зери хатар мемонанд хеле нигаронкунанда аст. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Хӯросон дар асоси аризаи 1 нафар зан Мустафо Қулова Нигора сокини ноҳияи Ҷайҳон 3 нафар аз сокинони ноҳияи Хӯросонро бо гумони ғоратгарӣ боздошт намуданд. ин нафарон Ашуров Нуриддин, Аминов Алишер соли таваллудашон 2001 ва Сафаров Билоиддин соли таваллудаш 2000 мебошад. дар рафти санҷиш муайян карда шуд ки шаби 12 ноябри соли равон тахминан соатҳои 23:30
جابردیده مصطفی قلوه هنگامی در کنار راه ماشینگرد جماعت شهرک آبیکی که ناحیه خراسان با مقصدی به سمت دوشنبه رفتن قرار داشتنش راننده افت-ماشین تمغه اوپل استرا رقم قید دولتیش 0973 وک 03 با راه فریب به وعده تا شهر دوشنبه برده رسانیدن او را به افت-ماشین سوار میکند. هنگامی در دهه چشمسار ناحیه خراسان رسیدن با مقصدی به دست آوردن فایده مفت افت-ماشین را در کنار راه نگاه داشته آشکارا این 3 نفر جوانان با راه تهدید و زورآوری تلفن موبیلی شهروند مصطفی قلوه را که تمغه اسپارتاک 10 ارزشش 2,500 سامانی می باشد گرفته خودی جابردیده را در پاس شب در کنار راه فراورده از جای حادثه غیب میزنند. خوشبختانه کارمندان میلیسیا جنایت را آشکار و گمانبران را سری وقت دستگیر نمودند. روزی دیگر 13 نوامبر سال روان این 3 نفر جنایت پیشه تلفن موبیلی جابردیده را به گذرگاه زیرزمینی نزد بازار سخاوت شهری دوشنبه برده با مبلغ 400 سامانی می فروشند و مبلغ با راه جنایت به دست آورده اشان را بین هم تقسیم می نمایند. با همراهی رفیقانم در لبی راه یا زنک رو دیدیم در افت-ماشین هم بار کردیم و سوی دوشنبه رفتیم. پس در لبی راه فروردیم زده تلفنش رو گرفتیم. نسبتی اشرف نوریدین، سفرف بیلالیدین و امین فلیشیر در شعبه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه خراسان پرونده جنایتی با ماده 248 قسم 2 بندهای BV کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. با رشد عالم تکنیکا استفادهبرندگان شبکه‌های اینترنتی نیز روز تا روز افزون گردیده وقتی اخیر به مشاهده می‌رسد که برخی کردارهای ضد حقوقی از جانب خود شهروندان ثبت گردیده در صفحه‌های شبکه‌های اجتماعی اینترنتی راه می‌یابند. کارمندان وزارت کارهای داخلی پیوسته شبکه‌های اینترنتی را زیر نظارت قطعی قرار داده عکس و نوارهایی که در آنها قانونشکنی مشاهده می‌شود پیگیری و صادرکنندگان آن را معین و دستگیر کرده به جوابگری جلب می‌نمایند. همزمان اوید به حالت‌های جای داشته شخصیت صادرکننده کردار و عاقبت آن توسط وسایل اخبار عامه و شبکه‌های اینترنتی به شهروندان معلومات پیشنهاد کرده می‌شود. چند روز پیش در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی نوار راه یافت که در آن مشاهده می‌شود یک نفر جوان نابالغ را مورد لط و کوب شدید قرار داده با استفاده از تجهیزات برقی با اصطلاح الکتروشوکر نابالغ را عذاب و عقوبت داده ایستاده است. نوار مذکور باعث نگرانی اهل جامعه بخصوص استفاده برندگان صفحه‌های اینترنتی گردید. با دایر نمودن کارکردهای جستجویی کارمندان ریاست آگاهانی پیشگیری حقوق ویرانکنی بین نابالغان و جوانان وزارت کارهای داخلی شخصیت صادرکننده جنایتی مذکور را معین و او را دستگیر نمودند. این نفر شهروند قدرت الله زاده فردوس قدرت الله سال تولدش 2005 ساکن کوچه بنی سورک ناحیه سینای شهر دوشنبه می باشد. معین کرده شد که پسر بچه نابالغ جلالوف اسرار قربانویچ سال تولدش 2008 استقامت کننده ناحیه اسماعیلی سامانی بوده گویا که قبلا در نزد دوستانش چند مرتبه شهروند قدرت الله زاده فردوس را دشنامه قبیح داده است. بنابراین گمانبر او را به بالای بام بیناهای قیراقم پایتخت دعوت نموده است که در آنجا بین آنها نقشه لفظی به عمل آمده. در نتیجه شهروند قدرت الله زاده فردوس نابالغ جلالوف اسرار را لط و کوب نموده است و چند مرتبه با تجهیزات برقی الکتروشوکر به بدنش زده است. روزی دیوم به نزد اسرار رفته به پیش مکتب افتاد برای که مرا حقارت کرده بود چند بار حقارت کرده بود و او را گرفتم با کریشه دامه قیراقم رفتیم و در اونجا با الکتروشوک زدم شد. یا 2 دقیقه دوام کرد بعد 2 دقیقه گرفتم شد و پایان فرامدیم بعد رفت. وابسته به این حادثه از جانب کارمندان میلیسیا برای آغاز نمودن پرونده جنایتی مواد ضروری ترتیب داده شده سنجش ادامه دارد. در انجام برنامه به هر کدام شما روزگاری خوش، سعادت و سربلندی تمنا نموده خواهان آنیم که در کشور همیشه امنیت سرجمی و آسایشتگی حکم فرما باشد. خیر.